Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar di guys, aya sambal udang pedas mercon, terus lalabana aya rebusan daun bayam, ya aya daun kemangi, bonteng, goreng peteuy, terus kejo. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin amin amin. Langsung santap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal udang pedas mercon. Mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cabe hijaunya ya guys. Bukan bayam. Belum komen ini ya guys. Mantap ini guys. Udah sampai besar.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.